Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Ҷавоб ба саволҳои комментария. Саволи аввал. Ака, ман як хоб дидам ки ду мошин дорам ва намедонам чӣ кор кунам. Саволи дигар. Ака, ман 5 моҳ пеш фақат хоб медидам ки касе ба ман мегӯяд ки ту талоқ шудаӣ, никоҳ надорӣ, ман зан ҳастам. Саволи дигар. Ман зан ҳастам. Дар хобам рӯймоли майдааки сиёҳ дар сарам мебинам. Пур аз нигина аст. Бо якбори дигар хоб дидам ки самолёт дар ҳаво меравад. Дар болояш пур аз одам. Одамҳое ки дар самолёт буданд номи худовандро мегиранд, яъне ла илоҳаиллаллоҳ мегӯянд. Ман бошам дар даруни як ҳавзи оби софам. ҳавзи об калон аст. Ба ҳамон одамони самолёт нигоҳ дорам. Мегӯям ки қудрати худоро бин, ин қадар одамо дар болои самолёт мераванд. ҳайрон мешавам. Саволи дигар. Салом, хоб мебинам ки дӯстдошта гирифтаам. Саволи дигар. Ассалом, ака, чанд вақт мешавад ҳар гуна хоб мебинам. Саҳарӣ хоб мебинам дар бағалам кӯдак аст. Аз баландӣ кӯдак меафтад. Ба чанд дақиқа пас дар бағалам мегирам ки каллаи кӯдак ҷойи зарбхӯрдагиаш варам кардагӣ. Аз пистонам шир медиҳам. Ин чӣ маъно дошта бошад? Ака, илтимос ҷавоб диҳед. Дар пешам мушкилӣ ҳаст. Барои ҳамин хавотир ҳастам. Саволи дигар. Салом бародарҷон, хоб дидаам пешвои миллатро аз ӯ хоҳиш дорам ба ман дуо гӯед, то фарзанддор шавам. Бароям дуо дод. Хушҳол ҳаст подшоҳ. Ман зан ҳастам. Чӣ таъбир дорад? Саволи дигар. Салом, ман зан ҳастам. Дар хоб дидаам дар дастам ду тифли духтар. ҳоло фарзанддор нестам. Таъбирашро мегуфтед бародар. Боз дар дастам калид дорам. Саволи дигар. Салом бародарҷон, ман зан ҳастам. Хоб дидаам ду собуни рангаш розви дар коғаз пешида гирифтаам. Илтимос ҷавоб диҳед. Чӣ таъбир дорад? Саволи дигар. Ассалом акаҷон, тарбуза дар хоб хӯрдан чӣ маъно дошта бошад? Бародарам ба хонаи бобом як лахти тарбуз овардааст. хӯрда истода будем. Ҷавоб диҳед. Саволи дигар. Салом, ман як занам. Хоб дидам як дарёро мегузарам. Дар он ҷо як дарахти сабз ҳаст. Дар пешаш як қулфи маҳкам аст. Чӣ таъбир дорад? ҷавоб бидем. хурсанд мешем акаҷон. Саволи дигар ҳам ба фикрам наомад. Як саволи дигар пеш буд ки як рӯз пеш буд. Акнун ин саволе ки хондам дар муддати ҳамин соатҳо рух дод. Саволе ки як рӯз пеш гуфт ака ба хоби ман ҷавоб диҳед. тобутро дар дарунаш кӯдаки хешамон аст ва шавҳарам тобутро мебардорад. мо ора албатта ки дар зери комментарие ки нависонда буд ҷавоб гардонем. ҳамо дар ин видео ҳам иншоалло мегардонемаш. хайр, оғоз мекунем барои ҷавоб додани саволҳо. Саволҳое ки дар комментария омадаанд хобҳое ҳастанд ки танҳо ба худи бинанда дахл дорад. яъне ман ҳамин як навор мекунам, танҳо шумо гӯш мекунед, дигар касе инҳоро гӯш наметунад. барои чӣ? барое ки хобҳои шумо арарабанд ҳастанд. танҳо онҳо ба шумо дахл доранд. дигар касҳо хобҳои шуморо намебинанд. чуноне ки баъзеҳо хоб мебинанд ягон мевагӣ аст, сабзавот аст ва ё ягон ашё аст, аниқан хоб мебинанд ва бисёр одамҳо дар хобҳошон мебинанд. аммо хобҳое ки шумо хоб дидед танҳо шумо мебинед. барои ҳамин мо аз зарур меояд ба ҳамин кӯтоҳакак фармода ҷамъбаст кунем. саволе ки хонуме додааст, гуфт шавҳарам тобути хешамонро мебардорад.
کودک است، در حالی که وی میگه نموده است. کسی دیگر را در تابوت میبیند، وی نفری که در تابوت است در اصل در حیات زنده است، وی با بزرگی و حشمت در همین دنیا میرسد. یعنی وی صاحب آبرو و نفوذ زیاد میگردد. سوال دیگر شده است، میگوید خواب دیدم که تربوز، برادرم تربوز میآورد، در خانه بابایم هست و ما تربوز تناول میکنیم. خوردن تربوز برای زن حامله دار یعنی زنی که خواب میبیند تربوز را حامله دارش میشود و زنی که مجرد است تربوز خواب ببیند ازدواج میکند. وقتی انسان در خوابش تربوز میخورده باشد به نزدیکی به آرزوی دلش میرسد. تربوز سبز مال ملک است و تربوز زرد باشد بیماری. برادر دیگر خواب دیده است، میگوید دوست داشتن گرفتم، یعنی عاشق شدم. اگر کسی در خواب ببیند عاشق کسی شد، نیازمند و حریص میگردد. اگر ببیند به چیز حرام عشق پیدا کرد، دلیل بر فساد و خرابی دیانت اوست. و اگر ببیند به معشوق یعنی دلداد، یعنی به یگان دختر دلداد، منفیت به او میرسد. عشق و محبت در خواب باز به سنجش و امتحان، و اگر مرد ببیند به دختر عاشق شده است، او را در زندگی سنجش انتظار است و چنین محبت نشانه غم و اندوه است، زیرا عاشقان همیشه محزون و اندوهگین میگردند. در خواب به شخصی زیبا عاشق شدن شهادتی آن است که شخصی چنین خواب دیده با نفری با آبرو و معتبر شناس می شود. نفر دیگر خواب دیده است که در بغلش طفل است و طفل می افتد و همچنین بیان کرده است پیشانیش ورم میکند و میگیرد، یعنی آن طفل را شیر میدهد. البته خواب دیدن طفلکی شیرخواره نشانه تشویش و اضطراب، ضعیفی و خستگی از تهمت جاهلان است. طفلکی به وی رسیده در خواب خبری خوش است، طفلی بیمار در خواب ناخوشی است. طفلی سالم باشد نشانه خوشبختی و از مشکلی رها شدن است. طفلی را در دست قپیدن از افزون گشتن دارایی درد می‌دهد. در خواب صاحب طفل شدن در بیداری زیاد شدن تشویش و تردد است. اما پیشانی باشد دارایی است، این هم یکی از صاحب ملک شدن و صاحب آبرو و منزلت گشتن است. و این به خلاصه آمدیم که یعنی افتیدن طفل خود دارایی باشد، منزلت باشد، افتیدن و پیشانی آورم کردن و منزلت شما چنانه که ذکر کردیم، اگر شیرخواره باشد شیرش بتین البته خسته میشین و با تهمت هم احتمال است که گرفتار بشین، شما را تشویش، اضطراب، ضعیفی فرا میگیرد. انشاءالله بخواست خدا و ما هم دعاگاه هستیم که انشاءالله برطرف میگردد. نفر دیگر صابون خواب دیده است. صابون در خواب نشانه رفت گردیدن غم و اندوه است، زیرا افلاسی را تازه میکند. افلاسی باشد غم و تشویش است. رفت و اگر ببیند در خوابش با صابون لباس میشوید، از بیماری شفا مییابد یا تشویش‌هایش رفع گشته، اگر قرضدار باشد قرضش را برمیگرداند. نفر دیگر خواب دیده است، رویمال خواب دیده است و همچنین گفته است سیاه است و
пур аз мегина аст ва гуфтааст самолёт. ин самолёти пур аз одамро дар як вақт савол ҳам дода будем. мо ҷавоб гардондем. ана рӯймол бошад дар хоб, барои зан ин роз ва ҳусни зан аст. ҳамзамон он ба он ишора мекунад ки шавҳари ту дар чӣ ҳолат аст, яъне аз ҳолати шавҳари ту вобастагӣ дорад. агар сиёҳ бошад, ин барои агар чӣ ранги сиёҳ барои мардумон, чӣ дар зан бошад, чӣ дар мард бошад, ранги сиёҳ хуб нест, ғам аст, андӯҳ аст. ин маънои онро дорад ки агар шумо шавҳар дошта бошед, вай дар ғам ва андӯҳ аст, ва агар надошта бошед, ин зебогии шумо ва шумо дорои сирруҳо ва асрорҳо буданро ишора мекунад. нафари дигар хоб дидааст. мегӯяд ака ман 5 моҳ пеш фақат хоб медидам ки касе ба ман мегӯяд ки ту талоқ шудаи, никоҳ надорӣ, ман зан ҳастам. ина шумо агар шавҳар дошта бошед, аз ҳамун шавҳар мефаҳмед. дигар агар шавҳар шуморо дар ягон ҷо ё дар пешатон талоқ кардагӣ набошад, ин ба зиндагии шумо ягон робита надорад. ин хобе ки шумо дидем, иншоаллоҳ хоби хуб аст. агар шавҳари шумо чикор карда бошад, дар бедорӣ шуморо дар пеши касе талоқ карда набошад, шумо албатта никоҳ доред, шумо зиндагии хубу осоишта доред. ин буд якчанд саволе ки дар комментария омад ба мо иншоаллоҳ ҷавоб гардондем. ва ана хел хобҳое ки шумо мебинед, хубтарш ба мо ё хубтар бифаҳмонед, ё ин ки шумо чикор кунем, ҳамин хобҳои кӯтоҳакак кунам будем. ин хел хобҳои дуроза ба мо нагӯед, мо ҳолати воқеаро хубтар намедонем, шояд нодуруст ҳам таъбир кунем. барои ҳамин баъзе аз шумо дар ҳамун аккаунт медиҳем имейлотон номҳои мардона, шумо зан ҳастем, мо мардона таъбир мекунем, занҳоро агар зан бошем, мо занҳоро таъбир мекунем, мардона дар кор надорем. ва ҳамчунин номҳои ҳархела аст, дигар номҳо аст. шумо шахона хубтар шинос кунед, ҳолата хубтар бифаҳмонед. иншоаллоҳ ба қадри медонистагӣ мо ҷавоб мегардонем. надонисташа ҳавола мекунем ба хироҳ. боқӣ сарбаланду пирӯз, хонаобод, зиндагӣ бо фароғат барои ҳар як шумо орзумандем.